Yan naman po sa reviewing stand ang grupo kan Lakas ng Kababaihan ng Naga, headed by Director Socorro Felix, President. Maray na aga po. Ang Lakas ng Kababaihan. And kaibanan po dyan ang mga coordinators and president. And ang Lakas ng Kababaihan ng nagsiselebrate po 25 years ang Lakas ng Kababaihan ng Naga. Ang Lakas ng Kababaihan is a competing in best bilang best marcher. Viva la Virgen! Mabalos. Thank you very much. Lakas ng Kababaihan ng Naga. Sinusundan po yan kan Naga City Council for Women, headed by Attorney Hazel Marie La Victoria, President. And also, we would like to acknowledge Councilor Nene Diasis, Co-Chairman, Naga City Council for Women, and Chairman Bantay Familia. And diyan man po dyan, Councilor Miles Rakid Arroyo. Yehey! Viva la Virgen! Yan po ang grupo kang Naga City Council for Women. We would like to acknowledge Municipal Mayor Nino Taiko of Pasacao, Camarines Sur. Welcome, sir. And mga tugang, yaw na din po sa satuyang grandstand ang social welfare volunteers of CSWDO. Sa pangingenot kan sa indang presidente Eva Asis, and ang sa iyang mga pagiriba. Happy Fiesta! Yan man po ang Naga City Queen Federation, headed by Rosana Merlita E. Ilagan, President. Pwede na kayo dapat nag-agisin na Alaba ni... okay. Kang iminuk na ang Queen sa pamamayokan sa tuyang padangat asin iniidolo na si Secretary Jessie M. Robredo. Obheto kay ini na makatapos mag-eskwela ang mga aking nagenyo. Ini po ipinadagos kan sa tuyang mahigos na alkalde na si Mayor John G. Bongat asin Vice Mayor Nelson S. Ligacion.
asin pag-iriba sa sanggunian. Padagos nindang pinapusog ang programa na kung sa inabot sa koleyo, yaon ang pagtabang kan sa tuyang lokal na gobyerno. Kaya ang mga magurang balaog ang suporta asin tiwala na maray na pamamayo kan sa tuyang gobyerno. Siring man ang pagtubod asin pagdebosyon kimahal na ina Nuestra Señora de Peña Francia na iyo ang nagtatauning buhay. Nagtatabang, nagsusurog, asin nagpapatotoo na ang sarong nila lang, dai mabubuhay na solo sana. Kaya kitang mga magurang magkasararo para sa ikamamaray kan sa tuyang mga aki asin komunidad. Yaon si Inang Peña Francia sa anumang oras na may kalamidad, arog kan bagyo, baha, paglinog o problema sa laog kang pamilya. Namamati sagkod nahihiling ta na ang pagpadangat asin pagtabang yaon para malampasan ang mga pagsubok sa tuya. Bilang sarong nagenyo asin Bicolano, ibariwas, ipahiling niyato ang maray na kaugalian, isa isip, isa puso asin isa gibo, tanganing ang pagdebosyon kiina, maginhawa ang satong buhay. Happy Fiesta, Bicolandia! Viva la Virgen de Peña Francia! Viva! Viva la Virgen! Ina ni Bicol para surog kang buhay. Yan po ang grupo kang Queen Federation. Thank you very much po. Palakpakan na po ang Naga City Queen Federation. Naga City Queen Federation is a competing contingent. Ang masunod po, Sanggawadan Federation. Approaching sa satuyang grandstand sa pangingenot po kang sa indang presidente na si Mr. Reperto Badilla. Sanggawadan Federation. And sinusundan po yan kang Sanggawadan Youth Federation and Sanggawadan Barangay San Felipe. ang ikaanom pasana sa ikapat na parte kan sa tuyang parada. Iyo po ang Naga City Solo Parents Federation Incorporated, headed by Danilo Zulueta, President. Okay, yun na po ini mga tugang ang approaching sa satuyang viewing stand ang Naga City Solo Federation. Ang Naga City Solo Parents Federation, komponido po kan 27 na barangay, kaiba ang Naga City Hall Employees Solo Parents. Bilang solo parent, sinta po ang nagtitindog bilang harige, asin ilaw kan lambang pamilya. Siring kan Inang Peña Francia na ina kan Bicol. Para surog kan buhay, pagkamot, asin katotohanan. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Ara mo partner, ining solo parent, igwa ining 28 chapter. Si 27 barangay plus ang Naga City Hall Solo Parent. Yan po ang Solo Parents Federation Incorporated. Mabalos po sa magpartisipar, palakpakan sa mga solo parents. Viva la Virgen!
Kaway-kaway dyan mga solo parent. Happy Fiesta po sa Satuya Gabos. Thank you very much, Ma'am Malu. Ano? Glo. Ma'am Glo. Garo na ugma si Melvin sa solo parent. Pero mas maugma. Pero mas maugma. Solo parent. Thank you po sa mga solo parents. Dakol. Ano yan? Sa iba-ibang barangay? Ayun. Yan po ang mga solo parents halis sa iba-ibang barangay sa 27 barangay kang siyudad ni Naga. Ang solo parent po, competing yan sa tuyang kompetisyon. Yaon man po ang Bantay Kataid Federation o Bangkat headed by Aida Amante, President. Yan po ang mga bangkat. Solo parent, Bantay Kataid. Ang sabi kan sa kuyang partner, inida ang magayon na sunudan. Bantay. Tama yan, partner. Si mga solo parent, bantayan po kang Bantay Kataid. Ang bangkat. Thank you very much, Bangkat, Bantay Kataid Federation. Yan man po ang Naga City Barangay Secretaries League headed by Marian Orius, President. Good morning po, ma'am. And sinusundan po yan kang Naga City Rabus Federation na pinanginginutan po ni Lyndon Brugada, President. Yan man po ang ano yan? Naga City Urban Poor Federation Incorporated na pinanginginutan po or assigned ng presidente na si Danilo Lovidice and si Councilor Miles Arroyo. Good morning. Ikatulong round. Naka-green. Sa mga nagdadawag po sa radyo, ang color po kang Urban Poor Federation Incorporated, naka-green uniform. Yaon man po ang ikadoses sa mga katuwang na organisasyones kan Naga, an Organization of Barangay Electricians of Naga, headed by Isidro Reblora, President. Ini na.
Yaon man po ang Family Planning Organization of the Philippines, Camarines Sur Chapter, headed by Yan. Zumba Ay, pag Biyernes. nagsusumba palan. Oo. Belly dance pag Miyerkules. Araldo pala niyan, iba-iba ang ano partner. Ay, iba-iba. Oo. Fitness enthusiast. Ang mga kaklase ni Councilor Lito Del Rosario Yan. sa Zumba. Sa Zumba. Nagsusumba ka na lang, sir. Dahil ka na nagdadalaga, nagsusumba ka na lang. Yan po ang mga amiga nyato sa Naga City Fitness Enthusiast. Yaon man po, masunod. Ano na yan? Ano na yan? Philippine. Iyo po ang Philippine Eagle Ganap Guardians na pinapanginutan ni Ruben de la Roca, National Chairman. May mga chapter lang yan. Ano ni mga chapter lang. Yaon man po ang senda mga chapter kang Philippine Eagle Ganap Guardian. Thank you very much po sa pag-participar. Yaon dyan ang Balatas chapter. Guardian Republican International Incorporated, Bicol. Headed by Julian Bertumen, Regional President. And of course, siya naman po ang Guardians Family Friendly Forces Philippines Incorporated na pinamamayan po ni Ma'am Emma M. Bermundo. Yan man ang Calabanga chapter. Yan man po ang Guardian Socialite Society Incorporated, Calabanga Chapter. Thank you sa pagpartisipar. Yan po ang pang-20 sa mga katuwang na organisasyones kan Siyudad ni Naga. Mabalos man po sa Mariners, Polytechnic Colleges, Band and Majorettes. Thank you very much po. Mabalos po sa Mariners Polytechnic College, Band and Majorettes. Ang masunod po, iyo ang ika-25
ika-25 contingent sa mga katuwang na organisasyones kan Ciudad Dinaga. Pinapanginutan po yan kan Universidad de Santa Isabel Band, headed by President Sister Lourdes L. Albis, DC, and Mr. Alexi B. Dato, Band Director kang Universidad de Santa Isabel o USI Band. Giraray mga tugang ang satuyang Civic Parade and Float Competition 2017. Madadalang live streaming asin sa TV broadcast kang nagkakapir mga istasyon ng telebisyon, ang Naga Smiles to the World, GNN TV48, ang IMJ Interactive, ang Pasada Rinconada, GMA Camarines Sur, ang PBN TV5, asiman ng ABS-CBN. Siring man ang mga istasyon kang radyo na satuyang katuwang ang KMFM, DWOS-FM, Brigada News FM, DWNX-FM, BBS-FM, Bombo Radio, DCGE, DCLW, Radyo Pilipinas, Radyo Natin FM, DWJR-FM, DWEB-FM, RPN Iriga, ang Naga City Hall Press Corps, ang ANN News, asiman ang SEPIO. Ihaw na po sa Kinastilyuhan an Universidad de Santa Isabel Band. Sinusundan po yan kang United Architects of the Philippines na pinapanginutan po ni Architect Nathaniel Aguilar, President. Sinusundan man yan kang United Architects of the Philippines, Iriga, Rinconada, sa pamamay ni Architect Virgilio Montero, President. Mabalos po sa pagpartisipar. Yan po, diyaon na digdi ang United Architects of the Philippines, Camarines Sur Chapter, headed by Architect Nathaniel Aguilar, President. Makatugang yaon man ang United Architects of the Philippines, Iriga, Rinconada Chapter, headed by Architect Virgilio Montero, President. Yaon man po ang UAP o United Architects of the Philippines Graduate Auxiliary Camarines Sur Chapter, headed by Gio Abetria, President. Makatugang ang United Architects of the Philippines Graduate Auxiliary. Yaon man po ang UAP Student Auxiliary from Biscas, headed by Anthony Cristi Globo, Chapter President. Okay na po sa tubangan kang satuyang reviewing stand ang United Architects of the Philippines Student Auxiliary Biscas Chapter na igwang hila-hila na payokang Elepante. Yan pong nailing nindot sa reviewing stand. EPG Kansarong Elepante na nakalunad si imahe ninyo sa Senyora de Peña Francia. Okay? Thank you. Thank you. Thank you. Ian Panther, ang United Architects of the Philippines Auxiliary.
Yaon man po ang UAP Student Auxiliary hali sa University of Nueva Cáceres, headed by Dan Christopher Sarte, President. UAP Student Auxiliary UNC Chapter. Sinusunod niya kang Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines, Camarines Sur, headed by Engineer Jigar Bogtong, Bicol Governor, Engineer Juan Miguel de la Rosa, the second Chapter President. Iyan po ang Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines Incorporated, Camarines Sur Chapter. Yan po ang Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines, BISCAS Student Chapter, Electrical Engineering Student Society. Sinusundan kang Philippine Society of Mechanical Engineers, Camarines Sur Chapter and Naga Chapter, headed by Engineer Jose Alcantara, President. Thank you. Philippine Society of Mechanical Engineers, BISCAS. Philippine Society of Mechanical Engineers, Camarines Sur Naga Chapter, University of Nueva Cáceres, Student Unit. Yaon man po ang Colping Society Philippines Incorporated, headed by Mr. Aristotel N. Pitapit, Executive Director. Thank you po sa Colping. And of course, ang Cáceres Runners Club, headed by Mr. Romulo Francisco, President. Ini po ang Cáceres Runners Club. Medyo mabublay po sinda na naglalakaw lang niya. Ang hilig talaga ninda magdalagan. Udto na kaya, udto na. Udto na. Sinusundan niyan kang Bicol Darts Federation, headed by Andoy Hidalgo, President. Ang Unified Darters of Metro Naga. In darts, we unite. Unified Darters of Metro Naga, headed by Ariel Cicero B. Santua, Chairman. Bicol Darts Federation, President Andoy Hidalgo. Unified Darters of Metro Naga, headed Chairman Bong Santua. Darts Club, Naga Darters Club, Naga Peninsula Darts Club, Grandview Darters Club, Pilit Darters, Darters 90, Magaraw Darts Enthusiast, Palestina Darts Club, Santa Cruz Darters Club, and Peña Francia Darts. Thank you. Yaon naman po ang Bicol Region Against Drug of Brad, headed by Bong Tandog. Yan po ang Brad. Yan man po si former Regional Director, PNP Regional Director, Chief Superintendent Omar Melvin Buenafe. Ay,
Banda. Asin na siya mga pagkiribas sa Brad. Yaon man po si Attorney Caloy Cortez. Sir. Dahil magatugang ang Bicol Region Against Drugs. Ano naman yan si Benapit? Thank you very much po sa Brad. Salamat po sa Bicol Region Against Drugs. Sinusundan dyan kang Electronics Engineering Student Society, BISCAS. Headed by Jeffrey P. Piñano, President. Electronics Engineering Student Society, Bicol State College of Applied Sciences and Technology. Also, Junior JC's Chamber o JJC Naga, headed by Karen C. Sugay, President, and Philip Centeno, Page Creator. Sorry. Di kabali yan. Okay. Yan man po ang JCI Naga. Thank you sa pagpartisipar. And mabalos po sa Universidad de Santa Isabel Band. Thank you very much. Thank you sa Universidad de Santa Isabel Band. Ang masunod, iyo po ang mga jóvenes kang Naga. Pinapanginutan niyan kan Bicol State College of Applied Science and Technology Band and Majorettes, headed by Dr. Richard H. Cordial, President, Band Director Mr. Salvador S. Berha. Ini pong mga majorette as in band kang Bicol State College of Applied Sciences and Technology, liwat po nidong mahiling sa military parade competition. Kala yung si Baton, nakaapon. Ay, mandarong ko. Simbot ka po puro. Ayaw man. Maraming salamat. Ano ni? Achan? Pinana ni? Achan yan? Ano yan? Ano yun eh? Hindi yan ako. Pwede na? Ilan ka mga sponsors man yan, may mga tarpaulin dyan. Ano? Acknowledge rin? Panggap lang, panggap. Lang kami. Panggap nanti. Ada yang malago? Okay na ni? Alam ba kung kanya? Ini na lang. Agad Hindi lang pa niya magparito. Baguhan. Sige na. Liwat po din pasalamatan sa mga sponsors ng Pepsi Cola, Generica Drugstore, Philworks, Deca Homes, Robinson's Place, Coca-Cola, Pagcor, Asiman, Santras. Nakala po sa may reviewing stand ang Bicol State College of Applied Sciences and Technology Band and Majorettes. Masunod mo na ang official si Raray. Naga-city. Naka-hominis ka na. Naga-city yun official. Sinusundan po yan kang mga city youth officials kan Syudad de Naga.
Yaw naman po sa reviewing stand an Happy Youth Movement in Naga headed by Vanessa Alfilor, Federation President. Yan, thank you. Mayong number 2. Sinusundan yan kang Naga City Scholars Guild headed by its President Wency Orbina. Yan na po ang Naga City Scholars Guild. Kaway-kaway. Yan. Smile to the world. Yaon man po ang Naga City Out of School Youth Federation na pinamamayuhan ni Grant Hill MacLife Rosero, President. Kaway-kaway dyan. Good morning. Salamat sa pagpartisipar. Alternative Learning System. Naga City Youth o Naga City Out of School Youth Organization. Thank you. Yan, sindago niyan, busy sa mga aktibidad na itinataw kang lokal na gobyerno. Liwat po ang sa tuwing Civic Parade and Float Competition 2017. Nadadalan man sa pagang Naga Smiles to the World, live streaming GNN TV48, IMJ Interactive, Pasada Rinconada, GMA Camarines Sur, at si Bangkang PBN TV5 TV Broadcast. Yan man po ang yan man po ang yo. Yeah, yo. Yo, yo. Yo. Yo ka pa. Naga City Rappers Organization, man. Yo, man, yo. Yeah. Headed by John Aaron Rivera, President. Yan man po ang Barangay Literacy Organization. Mabalos po sa pagpartisipar. Yan po ang Naga City Rappers Organization. 7-8. 7-8 Mayo. Yaw naman po sa atubangan kan reviewing stand an International Order of Dimile Bicol Chapter headed by Don Benamin Manuel V. Ray, the 4th Master Counselor. Order of Demolay Bicol Chapter. Sinusundan yan kang Tao Gamma Pi Sigma. Headed by Rodel Villanueva, Chairman. Yaonig di ang Tao Gamma Phi Metro Naga Council
Yaon man ang mga amigo ta sa Lightning Scorpion of the Philippines, Lambda Sigma Phi, Sigma C, Fraternity and Sorority na pinamamayan po ni Jesus Salvador Paa, President Overall President. Good morning, mabalos sa pagpartisipar. Yan ang sa tuyang mga amigong mga homeless. Iya po, ang nasa tuya pong atubangan ko dyan, ang sa tuya mga paghiriba sa Tau Gamma Pi. Sinusundan yan kang Lightning Scorpion of the Philippines, Lambda Sigma C, Fraternity and Sorority, headed by Jesus Salvador Paa, Overall President. Yan man po ang mga amigo ta sa Delta Chi Naga College Foundation Chapter. Thank you. Yan na po ang Sigma Lambda Pi Delta Chi Chapter Naga College Foundation. Ang Sigma Lambda Pi Confraternity headed by Resty A. Latonio, Head. Siriman ang Sigma Lambda Pi Fraternity and Sorority headed by Kevin Isaac B. Sarato, President. Ano yan? Ako na po. Sinusundan yan kang Alpha Omega Fraternity and Sorority International Order of Academicians 1965. Chairman Zobek A. Gulapa. Thank you. Mabalos po sa pagpartisipar. Ang Alpha Omega Fraternity and Sorority International Order of Academicians competing. Yaw naman po ang Supreme Student Council o SSC kang Biskas na pinamamayuhan ni Fatima O. Rungap, President. Good morning. Thank you sa pagpartisipar. Yaw naman po ang Alpha Omega Fraternity. Headed by Christian Ray Cesar, President. Thank you sa pagpartisipar. Alpha Omega Fraternity, Alpha Beta Omega Sorority, Bicol Region. Masina muna sa banner. Alpha Pi Omega. Camarines Omega yan. Alpha Pi Omega Camarines. Sinusundan yan kang Alpha Pi Omega Camarines Sur, headed by Napoleon D. Abustan, Officer in Charge. Yaw na po sa reviewing stand ang mga amigo niya to sa Amiga sa Alpha Pi Omega Camarines Sur Chapter. Thank you. Thank you, Alpha Pi Omega. Yaw naman po sa reviewing stand ang Alpha Kaparo Camarines Sur Provincial Council, headed by Nick Mulato, Provincial Chairman.
Sining man po ang Alpha Kaparo Metro Naga Council na pinamamayuhan ni May Tres Reyes Flora, Chairwoman. Yan man po ang Alpha Kaparo Calabanga Chapter. Yan man po ang Alpha Kaparo Pili Camarines Sur Council. Ang Naga College Foundation Chapter kan Alpha Kaparo. Siriman ng Bicol State College of Applied Sciences and Technology Chapter. And ang Prieto Chapter. Good morning. Samahang walang katulad. Ano yan? Oh, yun na yan. Thank you. Yaon man ang Pamukid Chapter kan Alpha Kaparo. Mabalos sa pagpartisipar mga bruder. Siriman ng Skepton Riders Club, Camarines Norte Provincial Council. Thank you. Okay. Yan po ang satuyang mga pag-iriba. Salamat kang sa iyong pagpartisipar sa satuyang Civic Parade, ang grupo kang Alpha Kaparo. Yaon man po ang Balatas Spade Chapter. Iba mo magaling ko na yun. Magbati na lang muna dyan. Salamat po sa Balatas Spade Chapter. Yaon man po ang Milaor Chapter. Ini po ang grupo kang Cuadro de Alas of the Philippines Milaor Chapter. Cuadro de Alas. Ayan. Yaon man po ang Tau Sigma Beta Alpha Chapter. Thank you. Pag-iriba ta sa TS. And syempre, Naga City Teen Peer Facilitators. Headed by John Ray Dones, President. Dumapalang partner sa Tau Sigma, headed by Job Rioteras, Alumni President. Yaman po ang City Smiles Vendors Association Incorporated. Mabalo sa pagpartisipar. Headed by Mr. Efren Perez, President. Thank you, sir. City Smiles Vendors Association Incorporated. Yan po ang satuyang mga Jóvenes Naga. Ang ika-anom na parte kan satuyang parade. Ang part 2 kan satuyang mabalos sa BISCAS sa Bicol State College of Applied Science and Technology Band and Majorettes. Thank you very much po sa Indo. Yaw na po kita sa ikaduwang parte kan satuyang Civic Parade. Ini po ang floats contingents headed by the AFP 9th Infantry Division Marching Band na pinamamayan po kan Commanding General Major General Manolito Paat Orense AFP Band Leader Sergeant Sherwin Competente. Sa Pepsi po, nabasa dyan. Sa Pepsi may papasama. Ano yun? Yung baka cookie mo ba? Ipinapaarami po na ang part 2, ang float contingents, igwapong tulong competing contingents. As in, 23 na non-competing contingent. Kaya kadakol-dakol yan. Igwapa kitang part 3, aratsang ko nababasahon. Makatugang approaching sa reviewing stand, iyo ang AFP 9th Infantry Division Marching Band.
ang 9th Infantry Division, Philippine Army, headed by Major General Manolito Pat Orense, Commanding General o Division Commander AFP. Band Leader, Sergeant Sherwin Competente. Represented by Colonel Joselito Pastrana. Bako yung Commanding General, Division Commander. Ayan, manada mo. Pwede na ba, sir? Yaw na po sa reviewing stand ang saro sa mga competing contingent and Pepsi Cola. Better together. Pepsi Cola always believes in the youth's potential to make a difference, and as becoming the icon for positive change, Pepsi advocates convenient and sleek designed bottle that is very affordable at 13 pesos only. This is the new Pepsi 300 ml. And joining Pepsi is one of the most loved brands around the world that inspires imagination and sense of adventure and fun with the same taste. Cheetos is now available in a 6 pesos pack. Together, Pepsi the youth to impact the world around them. This year, the float is inspired in bringing two brands together. Pepsi is now available in a more exciting, and Cheetos provide positive vibes and adventure to your life. The winning combo is now here. That's why Pepsi and Cheetos, better together. Mabalos sa Pepsi Cola. Naka-ready na, sir. Guapa. Ay, ayan siya. Okay, Pepsi Cola. Better together. Pepsi Cola, araw mo to. Liwat po kitang nadadalan, live streaming and TV broadcast sa Naga Smiles to the World, GNN TV 48, IMG Interactive, pasada rin ko na GMA, Camarines Sur, and PBN TV 5. And pasalamatan ta po ang Philippine Information Agency and ABS-CBN Bicol. Medyo haraharayo ang sunod na float partner. Aramtaman sana na dakula ang yes, medyo nagsasarabit sa tuyang mga flaglets ang float kang sarong competing contingent. Pasalamatan tamo na ang mga partners partner sa pag-cover kang sa tuyang event. Yaon man dyan ang KMFM, DWOS FM, Brigada News FM, NX FM, BBS FM, Bombo Radio, DZNG, DZLW, Radyo Pilipinas, Radyo Natin FM, DWRJ FM, DWEB FM, RPN Iriga, Naga City Press Corps, ANN News, Sepio,
Thank you very much sa inyo po. And mga tugang, at yan pong pagkahapon, iyon na po ang Peña Francia Boyadores Festival 2017. Antabayanan ta po yan. And of course, sa aga na po ang Regional Military Parade Competition. na lang, sir. Maliti pa kayo, kuya. Nasa oras. Ano pa din? Sige na. Yaw na po sa reviewing stand ang pandua sa competing contingent sa float contingent. Iyo po ang SM City Naga. In a world of destruction, violence, and lies, Bicol unites in a prayer and hope as we venerate Ina and celebrate the unique miracles she brought to us all. This year, SMC Tinaga brings you another spectacular float. At the foreground stands the image of Our Lady of Peña Francia, our symbol of love. It is the kind of love passed on for generations for more than 300 years. It is the fountain of passion that brings people from the farthest side of the planet for a mere touch of her manto. A love that guides us to believe that life should be cherished, and when in doubt, like a wounded child, be run to our loving Ina for help. Behind her stands the Peña Francia Basilica Minore as our mother, the church,
stands for truth. With Ina's grace, it becomes more than a place where people look for truth and speak for the truth. It is from where we find the strength to fight for the truth. As for years, the Church has united us through prayers in peaceful battles against tyranny, violence, and injustice. Surrounding the float is a bounty of flowers, a couple of deers and trees, all of which in unison represent life in its most native form. As images of the Garden of Eden come to mind, we remember Mother Nature, our source of artful inspiration, our wellspring of wealth, and our refuge from modern-day stresses. On the float stands the beautiful Mayon volcano, the awe-inspiring representation of the whole of Bicolandia. A bountiful life, centuries of love, and a joy of truth, all of which are protected by our loving Virgin of Peña Francia. Ini mga tugang ang hatod sa Indo kang SM City Naga, para ini sa Bicol, para surog nin buhay, pagkamuot asin katotohanan. Diyos mabalos po sa Indo Gabos. Mabalos po, yan po ang ikadawang contingent sa float contingent ang SM City Naga. Mabalos po. And siyempre, pinopromote ni the partner ang sa indang SM Supermarket Naga. We have value packs. Thank you very much, SM City Naga. Number 2 under competing float category. Igwa po kitang sa mga nagdadangog po sa radyo and nagdadalan sa telebisyon, igwa po kitang tulong competing contingent digdi po sa float competition, and igwa po kitang 26 na non-competing contingent sa satuyang float. Pagkatapos po kang Civic Parade at tabayanan po at siya na hapon, mga alauna, alas 2 o alas 4 ning hapon, iyo po ang Buyadores Festival. Igwa po kitang 11 contingent halin sa manlalay ng mga eskwelahan sa Ciudad de Naga. Peña Francia Festival Civic Events hatod sa tuya kan gobyerno lokal kan Naga sa pamamayo ni Alcalde John Bonga asin Vice Alcalde Nelson Ligacion asin kan Robinson's Place Naga sa pakikipagtabangan kan PLDT, Generica Drugstore, Coca-Cola FEMSA, LYRR Realty and Development Corporation, developer of Deca Homes and Centrio Midrise, Development Bank of the Philippines, Miss Grace De Leon, kan Philworks Construction, Petron, SM City Naga, Pepsi Cola, San Miguel Brewery, Philippine Amusement and Gaming Corporation, Globe Telecom, Smart, South Star Drug, SunTrust Properties, True Money, Universal Rubina Corporation, Ginebra San Miguel, Bicol Isarog, Lindes Tourist Inn, Wilmade, Sutherland Global, asin kan The Carmen Hotel, sa pakikipagtabangan kan Camellia Naga, Hotel Sogo, LCC Mall, Big's Diner,
Center, Eurotex Foam, Avenue Plaza Hotel, Signal Satellite, Maya International Pharmaceutical Incorporated, Louis Lee Travels and Tours, Nature Spring, Jollibee, Graceland, Mandilas, Philippines, Metropolitan Naga Water District, Mercury Drive, Happy Toothpaste, Palawan Express, Pera Padala, Copico, as in Eternal Gardens. Okay. Approaching po sa satuyang grandstand ang entry number 3 under float contingent. International Pharmaceutical Incorporated, IPI. Ladies and gentlemen, presenting Bioderm Family Germicidal Soap Float of International Pharmaceuticals Incorporated, all the way from the cradle of Christianity, Cebu City. Crafted with laborious efforts in honor of Ina, Nuestra Señora de Peña Francia, the defender of life, love, and truth. IPI joins the Pilgrim City in its spectacular celebration of Peña Francia Festival. The huge image of Mother Mary, our spiritual mother who is always protecting, guiding, and assisting us in our hours of gravest need, is in the heart of the float. This masterpiece captures the beauty and faith of the people from different walks of life. Adorned with indigenous materials, the float calls for unity in spirit, in heart, and in action to create one peaceful place to live in. Reflecting the abundance of blessings, people pay tribute and make thanksgiving to the Virgin of Peña Francia. Despite the crises and battles they face, their conviction to Mother Mary stays strong as they continue to pray and hope for great things to happen. Let's all unite to honor our blessed Ina, Our Lady of Peña Francia. Let's nurture, preserve, and promote our very own treasure. Let's celebrate life. Ladies and gentlemen, float number 3, Bioderm Family Germicidal Soap Float of International Pharmaceuticals Incorporated. Abalos, yan po ang ikatulong competing contingent. Okay, iyan mga tugang ang ikatulutang participating contingent, Bioderm. Okay, partner, masunod na kita duman sa non-competing contingent. Mayo. Ang masunod, iyo po ang non-competing contingent. Yan po sa reviewing stand. Sa kinastilyohan, iyo po ang Petron. Best Day at Petron. Petron Gazul. Palawan exercise, diba? Kaskas! Baraso! Petron Engine Oil. Yan. Gasolito. Gasolito. Ano ang apunta mascot kang gasol? Blue! Blue! Nandyan po yung mascot, si Blue. And si Booster. Ayan. Best Day at Petron. Yan mo po ang sendang pagkadurdakulang gasol. Bawa pagluto ka dyan ng bulastog maghapon, diyan maubos. Yan. Kung may gasolito, may big tank.
ano, manager. Garo ba ko naman yung gasolito, partner? Alright, so passing the reviewing stand is the non-competing float of Petron. We have Blue and Booster. Hello, Blue. Maski magluto ka dyan, maghapong bulastog na yan, mauubos gasol na iyan. Batayan mo lang dito. Ang sunod po, palawagon sa satuyang reviewing stand, ang Palawan Express Pera Padala. Ang services po ang Palawan Express Pera Padala, Phoning Pera Padala, Money Changing, International Remittance, Bills Payment, ATM Withdrawal, Insurance, Padala to Bank Account, and E-Loading. Palawan Express Pera Padala. Kaskas, barato, waloy hasul. Palawan Express Pera Padala. Ang inaabangan mi po, magpaagaw ning ko yan, sinangra na alahas. Yan ah. Palawan. Palawan. Ano po, number 6. So once again, entering our grandstand is Palawan Pawn Shop, Palawan Express Pera Padala. Ang gamgam day ko aram kong parot. Ano daw taparot ang sa indang mascot? Hello, parrot. So thank you very much, Palawan Pawn Shop, Palawan Express Pera Padala. Thank you very much, Mami Junisha. Okay. Panglima po sa satuyang non-competing team sa satuyang float category. Palawag na po sa kinasilyuhan, iyo ang non-competing float kan Speed. Well made. Makers of Speed Babad, Select Soy Sauce, Select Suka, Select Vinegar, Suka. Budget Bar, Ang suka sa kabinigan. Paboritong saudon ni Sir Allen. Well-made products. So habang po kita naglalaba, nag-aadobo kita gamit ang Select Soy Sauce and Select Suka. Float number 6 is well-made. Makers of Speed Powder Duo, Select Soy Sauce, mayo lamang sa stage. Nakasunod na mga tugang ang Hotel Sogo. So clean, so good. At saan po mapaagaw yan ng discount card? Float number 7 is from Sogo Hotel. So thank you very much, Hotel Sogo, for participating this year's
Civic and Float Competition. Following closely partner, iyo po ang Rotary Club Mayong of discount Pili card? Centro. Na ninja moves kita dumana. Nakasunod po ang float number 8, ang Rotary Club. Rotary Club of Pili Centro, District 3820. Service above self. Yan po ang sendang motto. Rotary making a difference. Ready na. Float number 9 is PCSO. So PCSO po, ang mga products kayan, Easy to Lotto, Suertes Lotto, 4-digit, 642, Iba yung 645, Grand Lotto, 649, Sweepstakes, ng Ultra Lotto. PCSO. Play Lotto. Ang ikasampulos sa tuyang contingent, iyo po ang LGU Pasakaw. Ang Pasakaw, lugar ng katiwasayan, pagsira, pagsira ang primerong hanap buhay. Alagad kang panahon, murumurong tampalasan, inintuninong na lugar, ribok, kandalan, kagadanan sa mga taong nakaistar, agrangay, labi-labi. Sobrang kamunduan, ang mga tao kina, buhay idinusay, paghagad tabang para sa kaginawahan asin katuninongan. Pasakaw, sarong puerto, Pasa ikaw. Pasa ikaw agihang tunay, mga madre haling Espanya, igdi uminagi, pasiring Nueva Cáceres na ngunyan Ciudad Dinaga. Itinugdok, iminukna ninda ang primerong normal school para sa mga kababaihan sa Pilipinas, ang Colegio de Santa Isabel. Pasakaw, lugar nin kauswagan, pagkasararo, pagkamagalang, pagkamuot sa mga bisitang magduman. Pasakaw, progresibong lugar, orgulyo kong tunay. Sarong lugar sa Pasakaw, dalupaon ang ngaran. Dakulang istorya digdi nahaman kan anduang galyon digdi inirahay Angel de la Guardia asin Nuestra Señora de Guadalupe nang nagpapatunay lamang na ang Pasakaw mayamang tunay sa rekursos naturales. Sa kabukidan asin kadagatan, binilog ginibo ang raot kan sasakyan, ngarig makapaglayag giraray sa sarong kadagatan pasiring sa Manila. Espanya asin iba pang lugar sa Kinaban para sa mga dakulang negosyo, Acapulco trade na nagahalat duman. Ang Pasakaw dakulang maray na ginampanan sa istorya kan Kinaban, mayaman sa kultura, sa muyang pinag-uurgulyo. Pasakaw, ang pag-uswag, banwa ang kong namumutan sa pamamayo ni Alkalde Nino A. Tayco, Mayor na mabuot asin matinabang, Vice Alkalde Marilyn H. Soto asin pagriba sa konseho. Padagos ang pag-asenso kaning Pasakawenyo, mabuhay Pasakaw, matibay na Pasakawenyo. Yan po ang Pasakaw. Yung partner, i-acknowledge naman si Mr. Ninoy Reyes. Yaon po sa my float. Hi, Sir Ninoy! Sa tumong pagbadyos mabalos sa Alkalde kan Pasakaw, Mayor Nino Tayco, nakikisumaro sa satuya pong selebrasyon kan Peña Francia Fiesta. Sa ito pong nahihiling iyon mga dancers kan Pasa Ikaw Festival. Sa riders natin. Mabalos po sa LGU Pasakaw, headed by Mayor Nino Tayco. Thank you, sir. Ang masunod po sa non-competing float, iyo ang LYRR Deca Homes. May harong ka na, may motorsiklo ka pa. Aha. Yo. Uto, yaon sa float, nakalunad. Ang bago nintang produkto ngunyan mga tugang, iyo ang
Centrio Mid-Rise Condominium na itinutugtok na po dyan ngunyan sa kalabaan kan Blooming Street. Ang Deca Homes Bistansa, iyo po yan ang may libreng motorsiklo. Thank you sa float number 11, ang LYRR Deca Homes. Monthly 2,060. Barato, partner. Barato. Kuha kita. Yan, Deca Homes. Kaya lang kung araw kayang barato, salit pa. LYRR Realty and Development Corporation po ang developer kan Deca Homes. Kaya thank you very much Mr. Richard Toti Rocha sa pag-participar mo niya na taon sa Peña Francia Festival. Ang masunod po iyo ang float number Float number 14. An Universal Rubina Corporation Float. Kaibahan po dyan sa sa'yo mga produkto, iyo ang Nissan Cup Noodles, El Real Pasta, Great Taste Coffee, Chicharoni Mangwan, Mabalos po sa Universal Rubina Corporation. Masunod po. So thank you very much po, URC. Thank you very much. Nissan Cup Noodles, El Real Pasta, and Great Taste Coffee. Yaon man po ang Alpha Phi Omega sa reviewing stand. Mabalos sa Alpha Phi Omega. Thank you. Yan po, yaon sa reviewing stand. Yaon mo po ang ika-19 float. Alpha Phi Omega Friendship, Leadership, Service. Nasa reviewing stand naman po ang Mr. and Miss Teen Queen 2017. Winners kang Mr. and Miss Teen Queen 2017. Congrats! Ang Mr. and Miss Teen Queen 2017 ginibo po kang September 1 digdi po sa Plaza Quezon. So mabalos. Congratulations and mabalos Miss Teen Queen. Ang masunod po yung float number 21, Modelo Bicolano Queens. Modelo Bicolano Queen of Ramp, Miss Daphne Triumfante. Miss Modelo Bicolano Queen of Catwalk, Miss Adriana Micaela Mirabuat. Modelo Bicolano Camarines Norte, Miss Christine Kate Ubelia. Modelo Bicolano Camarines Sur, Miss Marian Nicole Domer.
And our Modelo Bicolano Queen of Bicolandia 2017, Ms. Rima Adakuden. And masunod po yung float number 22, Modelo Bicolano Float, Modelo Bicolano Models, the first and original modeling group in the Bicol region. With its training programs within international standards, founded by international trainer Anjo Santos. And Modelo Bicolano is now celebrating 4 years. Ang masunod po, float number 23, Lil Miss Bicolandia 2017. Ang Little Miss Bicolandia 2017, yun po si Anjanelle Reyes, Canlibanan, Camarines Sur. Little Miss Naga City, Ariane Joy C. Razonable of Libmanan, Camarines Sur. Lil Miss Tourism, Catalea Lisa V. Tuason, Can Milaor, Camarines Sur. First runner-up, Miss Cha Elois Garchitorena, Can Naga City. Second runner-up, Juliana Atea Osea, Daet, Camarines Norte. Project Chairman, Mr. Rodel Villamora. Congratulations. Congratulations. Congratulations to our Little Miss Bicolandia winners. Kaya niya. Ayaw yan. Our Miss Gay Bicolandia winners, Miss Gay Festival Queen 2017, Paul Andrew Pante, also known as Paula Andrea Chua from Batok, Catanduanes. Miss Gay Camarines Sur 2017, Mr. Joshua Anciano, also known as Georgia Bianca Iscabata from Abelia, Naga City. Miss Gay Sherami 2017, Yaniel Mulin from Camaligan, Camarines Sur. Miss Gay Tourism 2017, Leo de los Santos, also known as Leia de los Santos from Daet, Camarines Norte. Miss Gay Naga City 2017, Eduardo Calderon, also known as Melody Calderon from Daraga, Albay. And Miss Gay Bicolandia 2017, Michael Opada, also known as Micaela Opada from Camaligan, Camarines Sur. Sunod po ang float number 25. Float number 25, Pretty Boy Bicolandia 2017. Ginoong Republika ng Pilipinas Bicolandia 2017, Roland John C. Torres. Ginoong Naga City 2017, Anthony D. Alpe. Ginoong Bicolandia Foundation 2017, Neil Joseph de la Cruz. First runner-up, Gabriel Siat. Second runner-up, Nicolo H. Awa. Thank you. Float number 25, Pretty Boy Bicolandia 2017. Pretty Boy Bicolandia first runner-up, John Christopher Di Castro from San Fernando, Camarines Sur. Pretty Boy Chiarami 2017, Mr. Marvin Uviliano from Naga City. Pretty Boy Festival Prince 2017, Roy Neil Salceda from Legazpi City. Pretty Boy Naga City 2017, Angelo Kyle Santos from Naga City. And our Pretty Boy Bicolandia 2017, Mr. Jules Israel Santos from Dunsol, Sorsogon. So
So thank you very much. Yan po ang pig-organisar kang Sheer Ami International. Thank you. Sa float number 26, Ginoong Bicolandia 2017. Next float. Ang pinakang huring float, mga tugang, iyo po ang Miss Bicolandia 2017. Nagliwanag pati partner ang lalago ni Kagawad na Badiyaw. Ayong magayt na baba. Ang sa tuya pong fourth runner-up, candidate number 7, Miss Sigrid Grace Flores from Panganiban, Catanduanes. Miss Bicolandia third runner-up, candidate number 19, Leo Rosa Maria Kennedy of Lagunoy, Camarines Sur. Miss Bicolandia second runner-up, candidate number 14, Miss Julia Novel Gonoon of Iriga City. Miss Bicolandia first runner-up, candidate number 11, Miss Paula Maderiata Ortega from Ligao City, Albay. And Miss Bicolandia 2017 and our darling of the press, candidate number 8, Miss Kayesha Claudine Chua from Legazpi City, Albay. Congratulations, Miss Bicolandia 2017. Okay. Oh. Sa agyanan na lang. Iyaw na po kita sa part 3. Ang satuyang Civic Parade. So once again, we congratulate our Miss Bicolandia 2017 winners. Paano sila nakasukat? Bird, ang kamot bird. Konting tabi lang po, konting tabi lang yung mga kasi mainit eh. So may request our secretariat to kindly assist our reigning beauties on stage.
All right, once again, we would like to welcome our Miss Bicolanja 2017 winners. Our fourth runner-up, Miss Secret Grace Flores of Panganiban, Catanduanes. Third runner-up, Miss Leorosa Maria Kennedy from Lagunoy, Camarines Sur. Miss Bicolanja's second runner-up, number 14, Miss Julia Novel Gunoon from Iriga City. Our Miss Bicolanja first runner-up, Miss Paula Madriata Ortega from Ligao City, Albay. And our Miss Bicolanja 2017, Miss Kayesha Claudine Chua of Legazpi City, Albay. All right, thank you. Thank you very much. Okay, sige. We will come now to the part 3. Kansatuya pong Civic Parade. Part 3. Mga riders kan Naga asinman sa Camarines Sur sa Bicol. Riders kan Naga. Yaw na po sa reviewing stand ang primerong grupo. Ang United Alliance of Bicol Riders. Ang United Alliance of Bicol Riders, UABR. Pinapamayuhan ni Mr. Emmanuel Moral, President. Napadita mo. Here na po ang United Alliance of Bicol Riders headed by Emmanuel Moral, President. Ini po kinabibilangan kang Bicol Fox Riders Club Incorporated. Pinanginginutan po kasi ang presidente na si Ronaldo Gonzales. Igwa po ning siyam na grupo sa laog kang United Alliance of Bicol Riders or UABR. Okay, sa pamamayo kasi ng presidente si Emmanuel Moral. Yaon po sa UABR ang Philippine Motorcycle Riders Community Organization headed by Claire West. Iyo po ang president. Yaon man dyan partner ang Team Mono sa pahingenot ni Miss Cherry Mayor Rakrakin ang sa indang president. Yaon man ang Smash Riders Club headed by Frances May Villaralbo, President. Yaon man po ang Raider 150 Honors Club Incorporated under Efren Calvelo, President. Siriman ang Russians Riders Club of the Philippines headed by Alvin Lingon, President. Diyos maray na agaman po sa Pinoy Predators Riders sa pahingenot kan sa indang presidente na si Leonard Serrano. Salamat man sa pagpartisipar sa Black Panthers Riders Club sa paikang sa indang presidente si Philip Gaite. And of course, the last but not the least, under the United Alliance of Bicol Riders, iyo po ang Warlock Riders. Diyos mabalos po. Sige po, iyan po ang satuyang mga riders, ang United Alliance of Bicol Riders o UABR. Yaon si Batman partner, no? Tsaka si Catwoman. Sana maitukdoon kan mga riders sa ini kung ano ang tama asin paagi para makaiwas sa aksidente. Yes, and partner, base po sa record kang Bicol Medical Center, pinakahalangkaw na kaso ng aksidente every year po ang motorcycle na mga lunadan.
So, dapat po, likay-likay, road courtesy, and road discipline. Sige. So, iyan po ang UABR. Salamat kang sa inyong pagpartisipar. Luwat mo din paabutan ni pasasalamatan sa may mga sponsors ang Pepsi Cola, Generica Drugstore, Philworks, Deca Homes, Robinson's Place, Coca-Cola, Pagcor, asinman ang Santras. And of course, pasalamatan po niya to sa tuyang mga partner na mga media institutions na nagko-cover po kanyang Civic Parade, ang KMFM, DWOS-FM, Brigada News FM, NX-FM, BBS-FM, Bombo Radio, DZGE, DZLW, Radyo Pilipinas, Radyo Natin FM, DWJR-FM, DWEB-FM, RPN Iriga, Naga City Press Corps, ANN News, Sepio, Philippine Information Agency, ABS-CBN Naga. Yan na po ang Skipton Riders Club Naga headed by Leo C. Malana, President. Kan gobyerno lokal kan Naga sa pamamayo ni Alcalde John Bonga asin Vice Alcalde Nelson Ligacion asin kan Robinson's Place Naga sa pakikipagtabangan kan PLDT. Salamat sa grupo kang Skipton Riders Club Naga. Development Corporation, developer of Deca Homes and Centrio Midrise, Development Bank of the Philippines, Miss Grace De Leon, kan Philworks Construction. Sige po, salamat sa mga riders. Pepsi Cola. Ang pantulong grupo partner, kasatuyang mga motorcycle riders, iyo po ang Riders United Alliance of Bicol or RUAB sa pamamayo po kansendang presidente na si Marms Nasayaw. Bicol Isarog, Lindes Tourist Inn, Wilmade, Sutherland Global, asin kan The Carmen Hotel. Sa pakikipagtabangan, kan Camellia Naga, Hotel Sogo, LCC Mall, Big's Diner, Siriman yang po ang Provincial Motorcycle Riders Club ang PMRC headed by Crestori Romero, President. Yaon man po ang MIO Soul I Nation sa pamamayo manggiraray kansendang presidente na si Marms Nasayaw. Padala, Copico, as in Eternal Gardens. May mga female riders kita partner. Oo. Si iba, mayong helmet. Diyan sa likod, yan po dyan ang grupo ni Sir Rene Gumba. LYRR Realty and Development Corporation, developer of Deca Homes and Centrio Midrise, Development Bank of the Philippines. Yan po ang grupo kang Mio Soul I Nation headed by Marms Nasayaw, President. Philippine Amusement and Gaming Corporation, Globe Telecom, Smart, South Star Drug, SunTrust Properties. Kabali man po sa Riders United Alliance of Bicol, iyo ang Club SA-RPH Oragon Sector. Sa pamamayo, kansendang President na si Kelvin Reynes. Naga, Hotel Sogo, LCC Mall, Big's Diner, Eurotex Foam, Avenue Plaza Hotel, Signal Satellite. Ini partner Riders United Alliance of Bicol, kumpunido ng 23 na rider organizations. Mandilas, Philippines. Sayaon man ang Naga Water District. Grupo kang Honda Beat and Click Owners sa pagi ni Russell Atanasio, President. Ang Peña Francia Festival Civic Events. Welcome po sa mga riders kang Pro Jam Riders Bicol under Jonald Velasco, President. Siring man ang grupo kang Dash Owner Club of the Philippines Bicol Chapter headed by Edgardo Medina, President.
Corporation, developer of Deca Homes and Central. RS 150 Club Philippines under Jason Batacan, President. Construction Petron, SM City. Kabali pa po sa aktibong nagpapartisipar ko dyan, iyang road trip riders headed by Wayan Agnabo, President. True Money, Universal Ruby. Dahil po mapahuri ang Bicol Oragon Riders Naga or Burn under Wilbert Yang, President. The Carmen Hotel sa pakikipagtabangan kan Camellia Naga. Yaon man ang Peace Riders Club PRC Libmanan Chapter headed by Juniel Melo, President. Incorporated, Louis Lee Travels and Tours, Nature Spring, Jolly. Siring man po ang Peace Riders Club or PRC Libmanan Chapter under Jonel Melo, President. Padala, Copico, as in Eternal Gardens. Yaon man po ang Peace Riders Club or PRC Naga Chapter headed by JB Bona, President. Iyan po ang sa tuwing mga riders, sinusunod man niya kang Suzuki FI Revolution Club headed by Dominador Peteza, President. Welcome sa mga riders from Vanguard Vega Honor Society under Vincent San Juan, President. Good morning and thank you very much sa Team Monkey Group of Riders Naga, Camarines Sur Chapter headed by Ronnie Sevilla, President. We also have Smash 115 Club Philippines Bicol headed by Christian Joseph Untalan, President. Yaon man mga tugang ang Nagueños Owners Club headed by Darwin Tolentino, President. Good morning, riders of Mio Elite Scooter Club Incorporated under Jonathan Merced, President. Good morning, as in salamat kang sa idong pagpartisipar hali sa Wave 100 Underbone Club Philippine Bicol Chapter headed by Mark Anthony Malazarte, Coordinator. Welcome, Club 1501I Yamaha Sniper MX headed by John Paul Reglos, President. Yaon man po ang Fury Riders Club Bicol, FRC Bicol, headed by Alvin Bungalos, President. Welcome man po sa mga riders kang Rouser Group of the Philippines Bicol under Jack S. De Los Reyes, President. Yaon man po ang Bicol Riders Group. Aliki Kyle Concepcion, o yaon man po sa pangingenot ni Kyle Concepcion, Founder. Sigurohon po na nagluluwas po yan, tabaka po mayong katapusan kita. Garo po nabaralik lang digdiyo sa grandstand. May luwasan po tabi duman sa gilid. Pakisiguro po na pong nag-exit dahil po ma-entrance naman sa malaog dyan sa panganiban. Pagkaagi po sa grandstand, may exit. Okay. The last but not the least, the Palaboy Moto Gears Club CB110 Bicol Chapter headed by Christopher Villaluz. Sino pong nagluwas, di na po magbali sa likod. Iyon na po yan ang Riders United Alliance of Bicol or RUAB under its President, Mr. Marms Nasayaw.
Mga tugang, yaon man po ang Road Runner Group of Riders Bicol, Philippines, headed by Grims Lee, President. Welcome man po sa Bicol Suzuki Raider 150 headed by Kevin Baldemoro, President. Pinsan ni Kagawad Elmer Baldemoro. Yaon man po ang Team RS Bicol Chapter sa pangingenot ni Ray Cyrus Timbang, Administrator. Ang mga Certified Lakwatseros headed by Aldrin Flores, President. Sinusundan po yan kan mga pag-iriban nato sa 4 Runners Bikers Association. Ang 4 Runners Naga, headed by Philip Chan Narag, President. 4 Runners Pasakaw, headed by Nomer Hotalia, President. 4 Runners Libmanan, headed by Sani Antonio, President. And 25 Tons Riders Club, headed by Ryan Banyes, President. Sino po ang yaon sa 4 Runners Bikers Association? At least partner, nag-i-exit na sinda partner. Aha. Luway lang po. Yaon man po ang Yamaha FZ Club Philippines Camarines Sur Chapter, headed by Ray Balonzo, Chapter President. Road Warriors Club Bicol Chapter. Wow, may exhibition partner. Road Warriors Club Bicol Chapter, headed by Mario Cabantog Jr., OIC Bicol Chapter President. Pakiulayan tapuan mga riders niya to na no exhibition area ang satuyang reviewing grandstand. We have the Road Runner Bao Chapter. Road Runner Ocampo Chapter. Road Runner Iriga Chapter. And Milaor Chapter. Sige po. Permi lang isipon ang seguridad nindo. No exhibition po tabi sa satuyang grandstand. Maagi lang po kita and then ma-exit sa may gilid. Yaw na po ang Horton Riders Region 5, headed by Macburn S. Mendoza, President. Ayaw pa lang sila video. Sugi, ayaw pa lang video na. Hide po yan. Ano yung hide yan? Ayaw mga banner. Ayaw mga banner. Alright, so thank you very much sa yung mga motorcycle clubs. Bilis-bilis lang po sa tuyang mga riders. Naagi pa lang po ang Bicol Suzuki Raider 150 headed by Kevin Baldemoro, President. Next. May naglalakaw sa rider. Pag rider na nagsakay pa sa Bicol Suzuki. Bicol Suzuki Raider 150. Yan na po ang Bicol Suzuki Raider 150 headed by Kevin Baldemoro, President.
Alright, ini po ang riders na naglalakaw. Riders na naglalakaw. Okay, sisunod po niya itong participant from the Riders Club. We have the Team RS Bicol Chapter, headed by Ray Cyrus Timbang, Administrator. Susundan yan kang Lacuacheros, headed by Aldrin Flores, President. Sunod na grupo partner, iyo ang Forerunners Bikers Association. Ang 4 Bikers Association, kinabibilangan kang 4 Runners Saga, headed by Philip Chan Narag, President. Forerunners Pasakaw, headed by Nomer Hotalia, President. 4 Runners Libmanan, headed by Sunny Antonio, President. And 25 Tons Riders Club, headed by Ryan Banyes, President. Thank you so much, riders. Mayo pa. Grabe ang Sinusundan niya po kang Yamaha FZ Club Philippines Camarines Sur Chapter, headed by Ray Balonso, Chapter President. Headed by Rex Balonso, Chapter President. Niya pa lang yan. Yamaha pa. Yamaha pa din. Yaw naman po ang Road Warriors Club Bicol Chapter, headed by Mario Cabantog Jr., OIC Bicol Chapter President. Sinusundan niyan kang Horton Riders Region 5, headed by McBurn S. Mendoza, President. Approaching the grandstand, iyo po ang E-Trike Proza, headed by Herbert Dominguez, Field Operations Manager. And Gil Belen, Chairman. Magayunon partner ang mga E-Trike ta, kulay mint green. Environment friendly E-Trikes. Thank you very much, Horton Riders Region 5. Yan ang mga tugang ang Prosa E-Trike using Japan technology. O yan mga tugang nga, Direktor Kabisote, Direktor Dusdus, Direktor Sinusin, Ortega, Palmiano, Amado. So yan mga tugang, ang stuya mga tugang sa Rosa E-Trike. Ang sunod po yung Otto Bicolano, headed by Leo Agapito, Administrator.
Thank you very much, Otto Bicolano, headed by Leo Agapito, Administrator. Mamili ka na dyan, partner, kang babakalon mo at tiyan. Ayaon man po ang BCP Bicolandia, headed by Michiko Bernardo. Iyo po ang sa indang club head. BCP Bicolandia. May palugod. May autolugod. Yaw naman po ang grupo kang VCP Bicolandia headed by Michiko Bernardo, club head. All right, thank you very much, BCP Bicolandia. Alawag na mga tugang sa kinasilyuhan ang Tojo Motors, E-Trike, Metro Naga Electric Vehicle Transport Cooperative, headed by Ralph Legaspi, owner, and Rogelio Nava, Cooperative President. Mabalos po, Tojo Motors and Metro Naga Electric Vehicle Transport Cooperative. Palawag na ang mga tugang ang float. Palawag na sa kinasilyuan ang float kan Alpha Caparo. Thank you very much.
Palawag na mga tugang sa tuyang grandstand. Ang Kabalikat. Kabalikat Civicum KB 241 Libmanan Chapter. Ang Kabalikat Civicum Region 5 pinamamayuhan po ni Archimedes Medic Salvino, 3022 Regional Governor. Asin ni Barangay Kagawad Nilo S. Villaflor, 64576 President Naga City Central Chapter. Kaibahan po dyan ang Kabalikat 241 Libanan Chapter, KB 120 Alpha Pasakaw Chapter. Mabalos po sa ating mga partner radio communicators sa pag-sirbi ngunyan na Peña Francia Fiesta. Kabalikat Civicum R5 KB 120 Alpha Pasakaw Chapter, KB 176 Kabalikat Civicum Calabanga Chapter. Thank you very much po sa mga tugang nyato sa Kabalikat sa tuwang sa tuya pag-asistir ngunyan sa taunan na Peña Francia Fiesta. Siring man po ang sa tuya mga pag-iriba mga tugang sa Calabanga Municipal Disaster Risk Reduction Management Office na pinamamayan po ni Alcalde Eduardo Severo. KB 276 Milaor Chapter. Mabalos po. Kabalikat Civicum 187 Sipokot, Camarines Sur. Siring man ang KB 148 Bula Chapter, frequency 148.4.930. Mabalos po, Kabalikat Bula. Kabalikat Civicum 104. Pili, Camarines Sur. Thank you very much po. Acknowledging the presence of Kabalikat Civicum Regional Governor Medic Salvino. Manay Medic Mabalos, siring man ki Kagawad Nilo Villaflor. Thank you very much for assisting our Peña Francia Fiesta, in particular the Civic Parade and Float Competition. Yan naman mga tugang, asa yung mga volunteers from the Philippine Red Cross. Philippine Red Cross Safety Services. Headed by OIC Chapter Administrator Maria Teresa Bongiad. Thank you very much. Ano da ata Red Cross? Blue. Asa tayo po mga tugang sa Red Cross Mariners. Sagabos na Red Cross, kamulang ang blue. Red Cross UNC. Festival Civic Events hatod sa tuya kan gobyerno. Ohayan ng gray. Red Cross kay UNC, red and gray. Asin Busy Alcalde Nelson Ligasyon. Asin kan Robinson's Place Naga. Alright. Sa punto pong ini, itatawag na po ang plaque of appreciation. Ang Peña Francia Festival Civic Events. Antes po kayan, sa tuya pong pasalamatan, ang sa tuya pong mga city officials, ang sa tuya pong Civic Parade and Float Competition Chairman, Councilor Elmer Baltimoro,
The citation reads, plaque of appreciation is hereby given to... We would also like to request our city officials, Councilor June Labaria, Councilor Bong Sanchez, Councilor Barry del Castillo, Councilor Lito del Rosario, Councilor Rayan Rentoy, for the awarding of certificates. Citation reads, plaque of appreciation is hereby given to Reverend Father Elsever A. Kine in grateful appreciation of the invaluable support as member of the Board of Judges during the 2017 Civic Parade and Float Competition with the theme, Ina nin Bicol, para surog kan buhay, pagkamot asin katotoohan. Given this 14th day of September in the year of our Lord 2017 at Plaza Quezon, Naga City, Philippines, signed by Elmer S. Baldemoro, City Councilor and Chairman, 2017 Civic Parade Committee, Honorable John G. Bongat, City Mayor. And same citation is awarded to Media. And same citation is plaque of appreciation is awarded to Nidja R. Sol. The same plaque of appreciation is also given to the Chairman of the Board of Judges, Architect Gian Paulo P. Prila. Thank you very much, our dear judges, for the Civic Parade and Float Competition this September 2017. Plaque of recognition is also given to our participating schools. May we call on a representative coming from Naga College Foundation Band and Majorettes. And same plaque of recognition to Mariners Polytechnic Colleges Band and Majorette. The same citation is also given to Camarines Sur National High School Band and Majorettes. Thank you very much. And another recognition to Universidad de Santa Isabel Marching Band. Also, we would like to thank and give this plaque of recognition to the University of Nueva Cáceres Band and Majorettes. Bicol State Colleges of Applied Science and Technology Band and Majorette. Thank you so much. AFA 9th Infantry Division Marching Band. Plaque of appreciation in grateful appreciation of the invaluable support as MC during the 2017 Civic Parade and Float Competition with a team, Ina ning Bicol, para surog kan buhay, pagkamuot asing katotoohan.
given this 14th day of September in the year of our Lord 2017 at Plaza Quezon. Signed, Elmer S. Valdemoro, City Councilor and Chairman, 2017 Civic Parade Committee. Signed, the Honorable John G. Bongat, City Mayor. Plaque of appreciation is given to Roy B. San Ramon. The same plaque of appreciation is hereby given to Mr. Erwin V. Villacruz. Mga ini pong mga MCing ini, mga institusyonan ni Digdi. Day na matukal, day na marumpag. Panata. The same plaque of appreciation is given to Mr. Melvin M. Machado. The same plaque of appreciation is also given to Miss Giselle S. Makatangay. Iyo po ang pinakamagayon na MC Tangunyan. Yes. Kasama la ang sulo. Sagkod pa man. Sagkod pa man. Liwat po ang samang pag-imbitar sa Kabos at siyan pong pagkahapon. Peña Francia Voyadores Festival Street and Pilgrims Dance Competition 4 o'clock in the afternoon. Mapuun po yan sa Naga Metropolitan Cathedral matapos digi sa Plaza Quezon. Alright, we'll now proceed to the awarding of winners for the Best Marchers category. Third place goes to Lakas ng Kababaihan ng Naga. 87%. We would like to call on the Lakas ng Kababaihan representative. Our best marchers, our third place will receive 2,000 pesos. Second place. Second place goes to, with an average score of 88.33, goes to Naga City Solo Parents Federation Incorporated. Naga City Solo Parents Federation Incorporated. Mayor Ange Agonoy will receive the award in behalf of the Naga City Solo Parents Federation. Okay. And our first place with an average score of 90.33. First place goes to, of course, UAP Student Auxiliary Biscast. Oh, Biscast. Oh, Biscast. Pira. 90.33. Ang first place mo makaka-receive ng 5,000 pesos. Dali na po kamota, we will receive this in your behalf. We'll now proceed to the winners of the float competition. With an average score of 86%. Third place goes to Pepsi Cola. Representative from Pepsi Cola, please. Any representative from Pepsi Cola? Mana? O yan na, ito na, nagadalaga na. Okay. Okay, ayan na si Sir. Yaw na si Sir. Dahil mo po malingawan si Pepsi. Congratulations, Pepsi Cola, third place. Our second runner-up, second place.
Sorry. With an average score of 89%. Second place goes to International Pharmaceutical Incorporated, IPI. IPI, makers of Bioderm soap, efficacent oil. So, any representative from IPI, so we'll receive the award in behalf of IPI. Okay. First place, with an average score of 91%. First place goes to, Of course, SM Naga City. SM Naga. SM City Naga, sorry. SM City Naga pala. Baka kaya ibang SM City Naga. Baka We say hello to Engineer Wesley Villanueva and Assistant Mall Manager Jeanette De Vera. Yes, yes. Congratulations. Congratulations. And to Ma'am Lulu. Also, we would like to acknowledge Miss Tina. Miss Tina Sumayaw and Ma'am Dayan. Congratulations. Amay pala. So thank you very much, SM, and congratulations. In behalf of the Civic Parade and Float Competition Committee, in behalf of Mayor John Bongat, Vice Mayor Nelson Ligacion, Councilor Elmer Valdemoro, and the committee, thank you very much and see you this afternoon for the Peña Francia Boyadores Festival. Peña Francia. Okay, Secretariat, we'll have a photo opportunity. Secretariat. Alcalde John Bonga, asin Vice Alcalde Nelson Ligacion, asin kan ang Peña Francia Festival Civic Events hatod sa tuya.